इंटरनेशनल तामाङ स्पीकिंग क्रिस्चियन फेलोशिप ला बारे नि लामन दादी चर्चा का ताबन जो भाइरल का लबन मला विशेष yang से परमेश्वर ला yang ला संगे yang दा सुब परमेश्वर आपला मयको ला गेदंगली लबन निमा yang से जुरी जो लान वर्ष जे डम्बु शोभा डम्बु गेदंग डम्बु प्रचार ला गेदंग दे डम्बु रापसी yang ला सृष्टि गर्दला आराधना ला गेदंग दे ल सिकाबन मला अनि चुरी जा yang से विशेष लसी डम्बुला डम्बुरी भन्दा यांगला लोगोरी जा यांगसे क्रुस थानमा मुमा चिजा चुजा तिक्दै न बिसम yang क्रिस्चियन ना चिन्नबी थानमा इन चुरी आपदी जनक लबसी लामा नेपाल तामाङ गेदुङ संघ नेपाली मुबा 17 वटा गेदुङ संघ लसी 18 वटा तामाङ संघ शास्त्र गदिसी यांगला बारेरी अनि चु डम्बु जा तामाङला बाजैन चु बाजर जा रंगनिसी चु डम्बुला थोरी ते लोगोरी जा क्रुस आथानगो अनि क्रुस थानी जा तामाङ युल्बा सिंगो तामाङ 50 लाख तामाङ दा मदन मुक्तान जा अब हेलाना लसी घृणा लसी नुंगना लसी विवाह आरोप गदे हाजी थियो दबाइलामा अनि चु 2080 साल 3 महिना 18 गतेला दिन 3 बजे विज्ञप्ति जारी लजी जुरी 18 वटा शास्त्र गसी तामाङ शास्त्र गदेसी र तिला 20 गते जा नेपाल तामाङ गेदुङ संघसे चु विज्ञप्ति जारी लब मला विशेषले चुरुबाङ मला तामाङला धर्म त हस्तक्षेप लजी बिसी एकदम खुसी त जिङा ताङजी रंगनीला चु अमूल्य सल्लाह लागेरी विशेष लसी नेपाल तामाङ गेदुङ संघला चोहो रेम्बोर्छे ला ngacha थ्यारङ लसिन अनि चुरी 17 वटा तामाङला 17 वटा तामाङ संघ शास्त्र गदे मुला विशेष लसी तामाङ गेदुङ संघलन महासचिव काजमान थिङ थ्यारङ लसिन पासङ दोर्जी मोक्तन अन्जुर लानन खाला तामाङला संघ शास्त्र गदे तामाङ युल्बादा थिबा शास्त्र गदे मुबजिम एकदम खुसी दजी रंगनी से गन्दा एकदम ज्याबा सल्लाह धुनमा लागिरी रंगनी द गाला मदन मुक्तन तर्फग्याम गाला परिवार र तर्फग्याम इंटरनेशनल तामाङ क्रिस्चियन स्पीकिंग फेलोशिप ला तर्फग्याम रंगनीला गुंगरी nganje लाबा गल्दी है सिंगो लगभग इंडिया ला मणिपुरियन से जम्मने च्यासम लगभग 60 लाख भन्दा बढी पश्चिम तामाङ गदि मला है चु तामाङ ला गुंगरी मदन तामाङ से रंगनीला गुंगरी एकदम गलत प्रचार लजी बिबा जुन आरोप गदि मला अनि चु कति आरोप गदि जा चु यागरकी अर्थहीन आरोपी मला तर जम्मन बद्दा स्वीकार लाभ रंगनीला गुनसान स्वीकार लाभ मदन मुक्तन से स्वीकार लाभ तम छु मोला गाला चा विशेषले लिखित विज्ञप्ति आइन मौखिक विज्ञप्ति गा तिने रंगनीला गुनसान धुनमन मला विशेष लसी इंटरनेशनल तामाङ क्रिस्चियन तामाङ स्पीकिंग क्रिस्चियन फेलोशिप ला टीम ला तर्फग्याम से र व्यक्तिगत मदन मुक्तन तर्फग्याम से रंगनी सिंगो नेपाल युलसरी देश विदेशी दंशाबा तामाङ जाति द उठान लाबा तामाङ जाति द सोना लाबा बिसी जुन खडा तब जति पनि संघ शास्त्रला डाइरेक्टर संघ शास्त्रला चोर हेम्बोर्से गाडी मला रंगनी से रंगनी लंगन संघ जाङै या जोडबलसी ngै माफ रिला टेलिभिजन रंगनीला डम्बु थोरी ngै एकदमै क्रुस त थान्जी रंगनीला र ngonsang र तामाङ युल्बाला ngonsang ngै गल्दी लजी बेबदा मंगा त महसुस तनालबा लागि रंग त धन्यवाद बिनमान ngै रंगनीला ngonsang रे माफ रिला एकदम छेमालस्युको नेपाल तामाङ गेदुङ संघला चोहो एनसी अनि महासचिव हरेक चुरी नेपाल तामाङ गेदुङ संघ दिन झ्याम तिनी लसी 18 वटा तामाङ संघ शास्त्रकासे मदन मुक्तन दा गलत दिना चुइजा गलत प्रचार लजी विषय रंगनी से गालामी ठंग सिपिनमा लागेरी रंगनी दा लानन थुजी छे गाला सेम मेन्चे धन्यवाद पिनमन तिनी ngै रंगनी गुनसाङ रि माफ ngै रिला चु तामाङ गेदुङ संघ जातिक विषयमा बिसम चुरी चु विज्ञप्ति ताबा बन्दासी 24 गर्न नंगरी चु विज्ञप्ति जारी लाबा 2080 साल 3 महिना 20 गतेला दिनदी जारी दबा मला 24 गर्न नंगरी माफी आरिनी बिसम अर्को कदम चालप लला विशेषर ब्रिस्यु बडिम एकदम खुसी दजी है प्रतिकार लला विशुङ बडिम हाइरा मगला प्रतिकार इन थेगा त थारे दरेम रंगनीला गुनसाङरी चु विश्व जम्बुलिङ नाङला थामसी जिबा तामाङ गाते द प्रतिनिधित्व लाबा क्रिस्चियन
chu fellowship la tarba gyam se rangni la gungri rangni benatan ngai mafrila maflo sugo ngala अनुरोध छु मला दारेम रंगनी त ngala सल्लागी नन मला विशेष रसि ngai डम्बु सभा तामगा दिgai जुन रंगनी गुंगरे थान्जी अनि थे थानमान निमा चुरी तिकबाङ मला बिसम डम्बु सभा जा विदेशी प्रभु से शोभा बिसी प्रचार लजी बिसी रंगनी सुंगजिम चुजा 100% गलत इन्ना ngai थेराङ बिबारे डम्बु उइमा दाङमुरी मेमेजे खाली सोजे खाली आसोजी चुजा यांगला कुंजोला मैगोला बारी बिसिङै पाङमला चुदेखे निना चुगाई गलत तामगादे रंगनी ल गुंगरी तामंगादे ल गुंगरी नोंगला बिसाब सिङै पाङबन मुला बिसम रंगनी ल गुनसांगरी ngai चु इंटरनेशनल तामंग स्पीकिंग क्रिश्चियन फेलोशिप ल तरबाग्याम तिनी सिंगो 19 वटा तामंग संघ संस्थागादेला उनसांगरी र नेपाल देन्जाम विदेशी दान्छाबा बेनन तामंगादेल उनसांगरी दोषी ननगाई यांगी जोडबलसी माफ्रीला रानी से माफलजी विभाग त थामला तर नेपाल तामाङ गेदुङ संघला विज्ञप्ति जारी त बन्द गाछन् ngala फेसबुक पेज ग्यामसे माफ्री सिजिन मला चु डम्बुरी मोबा क्रुस कादे हडबले सिन मला दारेम गाई रंगनी दा अर्को दोस्रो तामगी बांगला नेपाल तामाङ गेदुङ संघदिन छम यांगला गुंगरी मोबा थे समेत 19 वटा तामाङ संघ संस्थाका से विशेष लसी जुन विज्ञप्ति जारी लजी रंगनी दे ngala अनुरोध मला दादे चु फेसबुक सोशल मीडिया गेमसी अनि विशेष लसी विभिन्न खाला दबाव गरे विशेष आमोस मोक्तान मदन मोक्तन जीवन थोड़ी हरेक मिगादेसी गाली गलोस लबन मला है विभिन्न खाला हालङ स्याप के तिगलाई विभिन्न खाला दाग दमगी गरे ज्यान दाग दमगी लबन मला केही लसी मदन मोक्तान देन्स्याम आमोस तामाङलाई जीवन नीतिलाई त बिसम नेपाल तामाङ गेदुङ संघ 19 वटा संघ संस्था गदे रंगनी जिम्मेवार त होला रंगनीला चेला गदे दा है लामा गुरुला चेला गदे दा बुद्धला चेला गदे दा रंगनी से समझबल सुख विवाह ngala बिन्ती मला मैजेन मला धन्यवाद साथी नै है दारेम ngai रंगनीला गुंगरी विशेष लसी पाङदो ताम सुदिने न चुबा ngai दोसरारे ngai लेखित रुपया रंगनीला गुनसांगरी चु भिडियो त असेन ngai दोसि ngala फेसबुक पेज गेम से रंगनी त ngai दोन्ना रंगनी बेनन तामाङ जुजाले नानाङा आबा बेनत ngai चु अनुरोध लाबन है तिनीले घेदाङ ngai बस ngaच बडौलाबन सुगे अझै पनि रंगनी से अझै नन कादे जुजाल नानाङा डम्बुरा पर्यात बेसी सुङ मला ngaनी क्रिश्चियन तजी विदेमा चो यति तामाङला बाजा हिन्न बाजा जुनजन रब्बर ताला बेबा प्राय मिरा प्राय अझ गानमा गान्छौँ नङेमा ताला बेसी सुङ मला यति तानुन आधा छु डम्बुर रब्बरिन आधा माले बिसम प्रमाण साथ मदन मुक्तान द सम्पर्क लसिगो कादी मिगादी सिंगाला ठेगाना रिबान मला ngala नम्बर रिबान मला ngata खलङ रूपताल बिमल मला ngala दिम काभ्रे जिल्ला रोसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 रिन्दा शिवबाली गंग्रिना रंगनी थेरी खागमसेल मला दान्देगा ललितपुर जिल्लाला गोदौरी है गोदौरी नगरपालिकाला वार्ड नम्बर 14 ngala कटेज मला तर रंगनी से जाचंगे बंगा थेरी हासिलारे तर रंगनी से ngaden जम प्रत्यक्ष हिसाब सिस्टमले सुगु जसरी विज्ञप्ति तेबर जारी ल सुबा बेनन चो रिम्बोर छेका देदा ngala सेमेन्जन थुजे धन्यवाद फुल्ला रंगनी त एकदम न ngai सेमेन्जे स्वागत लाला रंगनी से गाता सल्लाह बिन सुजी ngala मी ठवाङला सुजी एकदम खुशी मला तर रंगनी से गाता माइसी ब्रादो ngai हलैला जामे योला बारे मृङ योला बारे मिसाइसी ब्राबारी ngala बारे मदन तामाङ से जा तामाङ युलबादा सोनला दोला तामाङ युलबारे मुबा विकृति विसंगति द ब्याङ दोला खराब ताम द ब्याङ दोला सत्य ताम द सेदोला र सत्य तामजा यांसी गोना लदोला बेबा तामले चिखेन ngacha मोला थे दबासिलामा दारे सिग्यारला तिनी सिग्यारला सुबडी nganda ते डम्बुला जो डम्बु थोरी क्रुस मुबा फोटो कादे जम्बासी अपलोड लादासी रंगरंगला पेज ग्यामसी nganda इज्जत ता साइबा गेदाङ दे लबन मला तिनी सिग्यारा थे जमन मेराबसी भ्याङ विवा ngala बिन्ती ngala अनुरोध मला रांगनी से चुलो सिउला विवा ngata एकदम मैजन मला हरेक देश विदेशी दान्छाबा यांगला जुजाले नानाङादे बेनसेन चुदाम गोसिले बगादा थामुला थे दबाइलामा रंगनी दंगाइ चु बिन्ती लजी इंटरनेशनल तामाङ स्पीकिंग क्रिश्चियन फेलोशिप ल तरबाग्यामसे दोषी नन nganda कमजोरी दा nganda गल्दी दा माफ लसिगु बिबा ngala सेमेन्सन मैजन मला थुजेजे जम्मन छिन nganda चु सल्लाह सुझाव दा न्यान सिउल बिबा ngata थामुला ngata चुयेन थामुला
लामा गुरु रेमोर छेका सिनोन कादी वचन सुंसु मला जम्मन बुद्ध धर्म बेमला तर सांगे कुंजो सोम बुद्ध कुंजो से सुंगबा आक्य पालन लाभ कादेला सियालिजा ngन्न कमेन्ट मुबराङ बाजा थोन्ना दे मुबा तारा दे सांगाला खु ग्याम थोन्दाला धन्यवाद थुजे जे रांगनिदा थेरागन्जी माफलजी रांगनि सिंगन्दा माफलो सुगो है प्रत्यक्ष तामलाबा सिमले बिसम नादेन्जाम समय किन्सी प्रत्यक्ष बादल सुगो दारेम फेसबुक विभिन्न कमेन्ट ह्याङ अल्जबादै तामाङ सदन मारमार ताइबा गेदाङालाई ह्याङ जम्मासे तोर्थिबा गेलाई चुराङलसी ह्याङला तामाङ युलबादा तामाङ जातिदा है नाइबा रिमडिम ग्याम फेनलाई बजिकिन ह्याङला उद्देश्य देन लक्ष्य हैन धन्यवाद थुजेजे मला दारेम गाला छु भनेदा छु तामदा चुरी थानमान ह्याङला छु तामाङ सेवादा ह्याङ तामाङ जति जना देश विदेशी दान्छाबा तामाङ जुजाल नानांगादि मला बेनादन परमेश्वर जे मोलाम दन सुगाई दारेम गाई ह्याङला गेदाङला सुरुवातलाई मान्छी है जस्तो सुगाई तामासै जस्तो सुगाई तसै ह्याङसे जुन जुन आस्थाला मला जुन जुन विश्वासला मला थेदाम द ह्याङ थिबान ह्याङा छ बडदै ह्याङला सेवा त गाछ बडबलाई विवाह ह्याङला उद्देश्य द लक्ष्य ना